Ikatatakot, ikakakarong at syukong sipin mo signan mo. Ikatatakot, ikakakarong at syukong sipin mo signan mo. Mapilang kapabaluan king pamangmukulat ng pisambang maragol. Eye kakalingwan ng pamanyulud face mask pachelul walong munta pisamba. Magdala kong sariling payong nung sakaling muran o mapali kabang manenaya king pila palug pisamba. Mayap nung magdala ka ring sariling alcohol o sanitizer. Bayo ka lungup isamban, dumalan kang body temperature check. Eye kakalingwang kwanan inke kayong contact tracing form. Tukyan may asher kilo, bangay turunan ng nuka rin kamalyaring lukluk. Magdala kang sariling panyulat para king pamamilap ng kaya kang contact tracing form. Mapilan mong parishioners ring malyaring lungog pisamban. Tukyan taya ang physical distancing kilug at kilwal pisamban. Panayon tala ding ashers para duangan ding kekatamong ngayon. Alapang holding hands kabang pangadyan ing ibpami. Antimurin king pamamya kapayapan. Iatchat la ding adwang gamat o palad para king pamananggap hostya. Ela pa mo malyaring uman, apisan, o talnanding anggang malayamahit king pisangban. Kaibat ni Misa, kakalingwan ni balik din kaya kayong contact tracing form.
Talakad tamo po para king orasyon. Pangandyan tayo ing orasyon, kilagyoning igpa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen. Ing anghel ning Ginoo pabalwane ing Birhen Maria, At kinagliya lalang ning banal na Espiritu. Bapo Maria mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kay makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi, iyanasa. Ani ko alipaning Ginoo, Malyari kabud ka na ako, anting kingkas mong amano. Bapo Maria mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kay makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi, iyanasa. Ing divino verbo, mi katawan niyang tao. At may kisaut ya kay katam. Bapo Maria mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kay makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi, iyanasa. Ipanalangin mo kami, O Santang Induning Diyos. Baming apangay tuliran, nabangnan ng pengako ng sa Kristong ginuta mo, iyanasa. Manalangin tamo. Tapukaran mo sa akong grasya, ginuming Diyos, ting kaladwang mo. Arampat king pamamalita ning anghel, akilala mi ing pamikatawan ng taong Heso Kristo, anak mo. Uli na naman ning pamaylasan at kamatayan king krus. Apakyabutan mi naman sana ing ligayan ning pangsubli ng bebye. Alang-alang sa po iti, king ginumi mo rin Heso Kristo. Amen. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit manggaman king alananga, iyanasa. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit manggaman king alananga, iyanasa. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit manggaman king alananga, iyanasa. Kilagyoning igpa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Iyanasa. Bilang balayan ang may tipon para kaniting kapag masusyan, pakisabi mi po, pakisiguraduan na isulat ka rin kaya katamong contact tracing forms, inkompleto, ampong updated a detalye, din kaya katamong seat number, pakapaskila, king lalam da rin kaya katamong luklukan. Maya payabak po kaya kayongan, may tipon tamo po ngeni batayang samban, purian, at pasalamatan ing malugod at mapamakalulong Diyos. Kaniting Santa Misa, pasalamat la po, ding makatuki. Para king kapasalamatan da po, di Rodolfo and Vice Governor Liliana Nay Pineda and family, Governor Dennis and Yoli Pineda and family, Rosel Pineda, Cecilia and Miguel de Castro, Alan and Edna Vitug and family, William Yao, the family of the late Felicidad Malansala, Nelia Santos, Mr. and Mrs. Nilo Makabodbod and family, Chul Buen, Florendo Buen, Ronald and Leia Dizon and family, Mylene Mamangon, Mr. and Mrs. Ryan Calara, Zian Adriela Calara, Ryan Margo Calara. Para kingaldo anibersaryo ng Karelang Kebaitan,
Kaludin Tan, Nekoy, Nelly, Corazon Navarro, Redwin Barrios. Para King Physical, ampong spiritual, pamipasalamat ng Uncle Pete Nepomuceno, Apong Pio, and Imang Aurin, and between and family. Para King Kapaldanan, pamikatawan, ampong spiritual ng Carlos Galvan, Olivia Leretizo, Edgar Bagang, Brother Meng Rodriguez. Para King Kayadwananda at pamanantabi ng Banal Espiritu dari families and friends of Father Nolly, Father Meg, Father Mark, and Father Marvin, Miss Maria Teresa A. Laus and family, Vicky Manalili, Jeline Celso, Gladys and Claire Cochon, Dr. Gemaline Gueco, Grace Santa Ana, Joel Santa Ana, Juan Jose Santa Ana, Mr. and Mrs. Brian Demata, Noel and Weng Sibal and family, Eloisa Salvatera, Elaine Valerio, Edna Hubes, Jennifer Santos, Debbie Ann Santos, Reggie Santos, Aaron Dizon. Para King Malagwang Kapaldanan dari Father Elmer Simbulan, Sister Agnes Goyena OCD, Cel Timbol, Herminia Reyes, Jonel Lingat, Corazon Navarro. Ganakantala naman, ding kaluguran tamong mayang nabye, lalong-lalo na di, Most Reverend Oscar Cruz Didi, Monsignor Eugenio Mercado Jr., Monsignor Andres Serrano, Monsignor Odon Santos, Monsignor Francisco Lansang, Monsignor Rustico Cuevas, Father Venancio Samson, Father Jesus Mariano, Father Leobardo Montoya, Father Lorenzo Sarmiento, Father Herwin Bulaon, Monsignor Cosme Between, Monsignor Andres Between, Jose Joaquina Between, Teresita Wilkerson, Johnny Uy, Aurora Nepomuceno, Valdez, Francisco Dichoco, Natividad Dichoco, Josefina Tolentino, Antonio Dizon, Lourdes Dizon, Levi Laus, Engineer June Chatco, Alfredo Chao, Chua Tang Eng, Yao Bunkeng, Edward Yao, Santiago Tay, Antonia Reyes, Maximo Chao, Simeona, Federico, Cecilia, Abraham Tayag, Sonia Umandal, Sofia Suarez, Jose Sensing Suarez, Seperina Meneses, Casimiro Meneses, Chito Reyes, Reynaldo Reyes, Rodrigo Wong Gonzalez II, Alfonso Wong, Emilia and Santiago Gonzalez. Juanito Belicario, Fernando Barameda, Redentor Magat, Eloy Antonio, Buenaventura Cruz, Misael Presas, Sherilyn Paras Antonio, Pasencia de los Reyes, Teresita Camaya, Teresita Punzalan, Fernanda Camaya, Raymond Ian Malonzo, Felicidad Luge, Doroteo Luge, Carlito Pineda, Manolito Gueco, Soul nearest to the gate of heaven, Francisco Roque, Francisca Roque, Vicente Roque, Rolando Arcilla, Pedro Gomez, Antonieta Chutwico, Emiliana Bondoc, Maximo Bondoc, Ricardo Bermudo, Amando Nicdao, Estrella Nicdao, Juanita de Guzman, Menem Di Macali, Ramon Manalastas, Elena Lacson, Alberto Lacson, Adjung Di Macali, Feliza Di Macali, Maming Ramos, Tony Corbero, Peter Manuntag, Gloria Aquino, Brandy Lacson, Esther Kiambao, Tereset Di Macali, Conrado Di Macali, Boy Di Macali, LP Japamintuan, Uring Di Macali, Aning Di Macali, Felisa Flores,
Diosdado Flores, Alberto Flores, Glacerio Cabigas, Alberto Albino, Benjamin Albino, Fortunata, Perpetua Florentina, Amando Bonzon, Gregoria Bonzon, Ignacio Bonzon, Hernando Amando Jr., Jovino, Irvani Tolentino, Artemio Manabat, Benigno Tolentino, Arturo Tanudra, Felisa Tanudra, Josephine Acosta, Lourdes Tanudra, Virgilio Enriquez, Teresita Hernandez, Merlin Liboon Dizon, Ronald Macalino, Benigno Resultay, Consolacion Resultay, Rodolfo Maling, Eleuterio Marzo, Concepcion Marzo, Vivian Sugay, Roberto Manyalong, Bartolo Manyalong, Carmelo Tarzan Lazatin, Luis Gabriel, Luigi Narciso, Marian Nang, Leopoldo Masangkay, Corazon Navarro, Felix Lansangan, Nelson Mondetar, Flordeliza Castro, Buenaventura Castro, Orlando Manalang, Victoria Aquino, Petronilo Aquino. Hermogenes Chapaco, Luminoso Henson, Felipa Henson, Nilo Ocampo, Florencia Ocampo, Jose Ocampo, Romeo Basa, Gracia Basa, Deldel Gonzalez, Luzon Basa, Orlando Basa, Carlos Basa Jr., Rufino Boysen Santos, Carlos Basa Sr., Gertrudes Basa, Remedios Lalik, Romeo Cano, Jewel Lalik, Leon, Sofia Pangilinan, Leonila Pangilinan, Enrique Pangilinan, Magdalena Bituin, Magdalena Garcia, Maria de Jesus, Pablo Villapaña, Milagros Villapaña, Prima Dizon, Felipe Tan, Primitiva Tan, Angelito Tan, Pablo Espiritu, Lucia Espiritu, Juanita Espiritu, Dominador, Guadalupe, Concordia, Teodoro, Jovita. Pangaditala naman ding sablang kaladwa, lalong-lalo na ring mangailangan king pakalulo ning Ginoo. Atita na po ngeni king kadwang pulot siyam a Domingo ning karaniwan a panahon. Ing magmisa tamo po, Ireverendo Padre Nolasco L. Fernandez. Pagliligtas
Kilagyunig Pam, poning anak, ang poning Banal Espiritu, Amen. ing grasya ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod ning Dios, at ing sala ning Banal Espiritu, manatili kayongan. At keka ang timorin. Pakamalang kong kapatid, pasibayo po, miti puntamo, batayang samban, purian at pasalamatan, ing malugod a Dios. Ibiyetamo ing nanuman karapat dapat ibiye king Dios. At metong po kanit kareti iyapin ing kakatamong pamanyimba. Potang sisimbatamo, sasambatamo king Dios. At bang kanita lalo tapang maging karapat dapat magdaon kaniting Santa Misa, pasibayo king mipnong kapakumbaban, si siyan tamo po ing kakatamong kasalanan, ing kakatamong kakulangan king Diye, manyawad tamong kapatawaran king Dios. Ginong Jesus, agyagan mo keng luwal king mabilugayato, at ituro karing sablang bansa, nung nuanti ing lugod mo karela, Ginoo pakalulu. Ginoo, pakalulu. Yesu Kristo, gewang mo keng sulu, ban mo niya sala, karing sablang bansa, Kristo pakalulu. Kristo, pakalulu. Ginong Jesus, ing maya pabalita ning lugod na ningig pa, at ing kekang kamatayan at pamanyubling mebye, makatakdang abalura ding sabla, Ginoo pakalulu. Ginoo, pakalulu. Ing Diyos amayupayng tutu pakaluluwa na katamo, at king pang patawad daring kasalanan tamo, idala na kata sa king biye alanangga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tamo. O Diyos sa mayupayang tutu, panimunan ming yatu ating meto ketawan king kayang paintungulan keka, ibiyeme ka rin pamuntok ning yatu at ning kaya kaming kaluguran na bansa, ing meto nga panlalawe king paintungol, ang malawak at malyari nga pagkibutan, antimurin gagalang king matulid at dignidad ning tao. Sopan mo kaming patutuka ring ulaganing ebanghelyo, king aldoldo pamibiyebie, at makitalamitam king obra ning katimawan, katapatan at katuliran, kapamilatanan iti, at alakad miyasaning meto nga komunidad, amiyanin nagking kekang kayarian karin banwa, iti adwan mi, king kapamilataning ginuming Jesukristong anak mo, amabibi at magari kambe mo, king kametunganing banal Espiritu, manggaman king alanang Pamamasang iba't king libro ning propeta Isayas. Pinili nening Ginu isiro, ban maging ari. Tildwa nening Ginu, ban sumakop karing bansa. Tibura ne, ban lubasa na laring ari king upayaro. Ibuklat na la ning Ginu, ring pasbol ding syudad para keya. Nga naning Ginu kang siro. Awsanda ka bansopan me ing Israel akakong talasuyo, ing balen a pinili ko. Pigkalubanan da kang maragul a dangalan, bista man kako, alakang kabaluan. Ako ing Ginu, ala ng aliwapang Diyos, subali kako. Ibiya ko keka ing sikanan a kekang kailangan, bistaman kako, alakang kabaluan. Iti daraptan ko, ban ing balang tao ning mabilog ayato, akilala na, king ako ing Ginu, at ala ng aliwapa, subali kanako. Ing amano ning Ginu. Salamat, King Diyos. Puriyan niyo ing ligaya at karangalan ning Ginu. Purihan niyo ing ligaya at karangalan ng Ginoo. Dalit kayong bayong dalit king Ginu. Dalit ka king Ginu o meto yato. Ing kayang kayo payan karing bansa ipasyagyo. At ding makapagmulalang dapat na karing sablang tao. Purihan niyo ing ligaya at karangalan ng Ginoo. Uling ing Ginu maulaya at sukat yang puriyan. Sukat yang galangan, migit karing aliwang Diyos-Diyosan. Ing ding Diyos daring pagano, Diyos-Diyosan lamo. Dapat ing lina lang king banwa, ya ing Ginu. Purihan niyo ing ligaya at karangalan ng Ginoo. King banal agayak sambanya ing Ginu. Galgal ka arapana, o meto yato. Karing sablang bansa sabyan niyo, ing Ginu ariya, king mitmong katuliran, sablang tao, kaya lang hukuman. Purihan niyo ing ligaya at karangalan ng Ginoo. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao Tesalonica.
Ibat siya iting sulat kang Pablo, Silvano at Timoteo. Mi paralaya karing miyembro ng Iglesia, karin Thessalonica. Ing pinili ning Diyos pa at ning Ginong Eso Kristo. Manano na sana ing grasyang kapayapan miyabye ke kayo. Parati kaming pasalamat king Diyos, king uliyo at iyaber kayo, king ke kaming panalangin. Gaganakan ming alang patugot, king arapaning ke katang Diyos at igpa, ing kekong maya padapat abungan ing kekong pamanyal pantaya. Ing kekong kapagalan tingagyag ning lugod, at ing manatili yung kapanaligan king Ginong Eso Kristo. Kapatad, balumi kinging Diyos kalgura na kayo, at pinili na kayo ban maging keya. Ing maya pabalita alubos ming paniwalan, pisyag miya, emo king salita, nune king upaya, at kambening pamipatutu ning banal ay Espiritu. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Sunlag ko king yato, antimoing batuin ababye sala, kabang ang panganan niya, king amanong babyebye. Ing Ginoo manatiliya kaya kayo, At kaya ka antimurin, pamamasa king mayap a balita, agpangkang San Mateo. ligaya kaya ka, o Ginoo. Mekola ring parisewo at minisip lang paralan nung makananureng arakapi Jesus king pamagsalita na. Kaibat na nita, tiburan na lang makikit kang Jesus ding karelang alagad at ding mapila ng tauan Herodes. Sinabi ra kaya, Maestro, balumi po ing tao kayong tapat. Tuturuyo ing sablang katutuan, king kaburian ng Diyos para king tao. E kayo biyasang mga biran kenuman, pablasang para pariw mo ing lawi yu karing tao. Sabihan nyo na mo kaya kami nung nano po ing pamalakyo, labab king batas tamo ing mamayad buwis king emperador ning Roma o wali. Dapot balo ng Jesus ing marokdang isipan, inya nga nakarelo, hipokrita, bakit buriyo kong pakirakpan? Bakit siya ka ku ing kwaltang pamayad buwis? Inyang inabutanan ding metong adenaryo nga ng kinutang karela, kaninuya larawan at lagyu ing makatataken,
King Emperador Lapu, ngarang may kibat, inyangan ng Jesus Karela, nung makanyan, ibiyeyu King Emperador, ing King Emperador, at ibiyeyu King Diyos, itang King Diyos. Ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan, Kapurian kaya ka, O Kristo. maya payabak po kaya kayungan, antimurin po kareng makiyagum mag-participate keng online o live streaming. Good morning po kaya kayungan. Sana tiyutamongan keng masanting nga kabilyan, kabang daralan tamong kasakitan, at tiyutamo keti pan kanita pasibayo po makirandam tamo king amano na ning Diyos, at balo tamo panekong sasabihan, ing amano ning Diyos, babye kaligtasan, karing biyasang makirandam, at biyasang tupad kareti. Etamong po makirandam niya, doneto parantala, to parantala ding amano na ning Diyos. At luna po, Domingo kanyan ing milabas, malyari tamong balikan. Ban kanita, akit tamo po nung nanong koneksyon na king Evanghelyong heni. At tatandanan nyo po retang atlong parables, 3 parables, atlong talimhaga. The parable, in mumuna po, the parable of the 2 sons. Itang metong in pekibat na niyang itubon no king ubasa na ning tata, itang metong ali nga na no, kaybat in kayang no meging yesya. Kaybat itang metong nga na yes, muntako, pero yung yes na meging noya. Kaybat na po nita, the second parable, the parable of the wicked tenants, inyang ding kasamak, eda buring ibye, ing takena ning makibandi. Tinubod no puring kayang alipan, kaybat penasakit dala, pematbat dala, at dingaliwa pete dala. Ing katatawyan ng itinubod, yapin ng kayang anak, yapin ni Jesus, Peter yan muna naman. Manyadyang bunga, ing makibandi, pero ela po memya bunga. At ing tatlo po niyang milabas sa Domingo sana, yapin itang the parable of the wedding feast. Pepangumbiraya, ing tata para king kasal ning anak na. Memya lang invitations, pero niyang aldo na ning kasal, ditang may kumbira, ela po minta. May kumbirano kanyan, pero ela minta. Ating minta king negosyo, ating minta king taldawa, king karelang gabun. Kaiban na po nita, uling ela dinatang, inisnabde, ining tatang. Memang birala, karetang atsukeng dalan. Kaibat na po nita, ilapin detang uninvited guest. Bas kininungakid da, pukumbiranda, at linubla po. Orene po ring atlong talimhaga, tungkol langan. Inyang Jesus, ikwento no reti tungkol langan King Israel, the chosen people of God. Pero ela meging tapat king Diyos. Ela meging mapaminto king Diyos. Inya pindepatanan ning Diyos, binyening kayang kayarian, karing aliwa, karing pagano, at metong tanapu kareta. O ninganyang ebanghelyo po, niyang milabas sa Domingo ling piyesta at amuketi, ing ebanghelyo tungkol yaking birhen. No pong balikan king birhen at ing kutang kenit ne kasanting,
nung Jesus, dening atlong talimhaga, makapatungkula king pinili ng balayan ng Diyos. Ing ebanghelyo po ngeni, counter-attack yun kang Jesus. Dening parisewo pong ting Herodianos, mangutang noman kang Jesus to discredit Jesus, to destroy His reputation. Panyubukan de, Jesus. Inkutang da po king ebanghelyo ngeni, mengaria inyang Domingo, balikan kaya po yung birhen. Mengari mo, inyang milabas sa Domingo nung nanda katamo itang Katoliko. Halimbawa, Katoliko, apo pangya Katoliko, linapit lakang Jesus, o ini po yung kutang, Jesus, masanting potang mga di, lumapit ka pa king birhen, o daretso ka king Diyos. Nunging linapit, puring linapit, Katoliko, ang popang Katoliko, gustong sinabi ng Jesus, potang mga di kayo, lumapit ko pa kang Mama Mary, nino pong mimwa, detang Katoliko, uling ding Katoliko, lalako ding birhen, burida daretsuta na mo king Diyos. At nung ing pakibat ng Jesus, daretso na kayo king Diyos, ding Katoliko, ela po maging masaya. Makanyanya mo na naman po ing ebanghelyo ngeni. Misan metong lapo dening parisewo ampo parening Herodiano, alagad dala dening parisewo ampo paring alagad ng Herodes. Miyabe ela po mikasundo reni, pero pisanib da yung karelang puwersa, ban kanita kudan de Jesus, to discredit Him, to destroy His reputation, is itong migkamali yang mekibat Jesus, metong yang trap, metong yang patibong, o ini po ingkitang dakayan, diretsuan ko ne po linapit lakang Jesus, nano po ingkitang da, labag king batas tamo, ing mamayad buwis king emperador ning Roma o wali. Labag king batas tamo, ing mamayad buwis king Roma. Bakit king Roma? Kasi po ing Roma, sekupano po rin ning Israelita, diyan ning Hudyo. Mamayad kang buwis ngayon ni Karela o wali. O ini po yung kitang da. At nanuman po yung pakibat ng Jesus, matrapya at inyag kalaban. Nung sabihan ng mamayad, nga namang makanyan, ding kalaban na ilapin ding Herodianos. Nung sabihan ng mamayad kayo, ding kalaban na ilapin ding Pariseo, anya makibat siyang yes or no, atin niya pong kalaban. Ating mimwa kayo, inyapin, nano po yung pekibat na, pekibat aning kutangda, none, atin niya pong sinabi, amasanting, ang gangeni, tutukyan tayo. Nanong sinabi na nga na po, bakit buriyo kong pakirakpan? Bakit siya kako inkwaltang pamayad buwis? At ila pong pamayad buwis din. Denaryo. Ketang pamayad buwis sa itametong yang coin, po, makalarawan niya ing emperador, Cesar. Ing kayang buntok, lupa, akit me, ing buntok nampo, ing kayang lagyu. Nano pong makasulat ketang denaryo nga ito, ketang coin na ito, ing makasulat, Tiberius Caesar, the son of the divine Augustus. Ninuman po,
ing makalarawan ka rin, yapin ng emperador, iya ing ari, at nung iya ing ari, kailangan mamayad kang buwis kaya, uling makasakop ka kaya, nino man ing tatalan kanita, buri ng sabihan, mamayad siya. O, mamayad siyang buwis. O niyang idwang de kaya, o ba't mangutang ko pa? Mamayad na ko pala eh. Stung tatalnan me po'y taburi ng sabyan, pasakop ka king emperador, at mamayad na kang buwis. O ba't mangutang ko pa? Nya, o ni puing pekibat na ning ginutamong, ene pekibatan, mabayad kayo, o kaya ali, nano pong pekibat na, give to Caesar what belong to Caesar, and give to God what belongs to God. Ibiye mo ing dapat mong ibiye king emperador, at ibiye mo itang dapat mong ibiye king Diyos. May gingadwala po ngini, nano pong buri ng sabihan, pepakit ng Jesus, na ing emperador tutupin ariya, may dapat sa samban, nung ari ka kanita, sa samban da ka rin tao. Inya pong sinabi ng Jesus, ibiyeyo ing dapat yung ibiye king emperador kang Cesar. Ibiyeyo itang dapat yung ibiye king Diyos. Nano pong buri ng sabihan nito? Cesar, tutupin ariya pero iya Diyos. Ibiyeyo itang dapat yung ibiye kaya. Ya ing emperador. Nung manyingil yung buwis, mamayad kayong buwis. Ibiyeyo itang dapat yung ibiye kayo. Respetuan niya. O hindi na po lulub na ing pamagrespeto. Pamintuan niya. Uling ing eganaganang upaya, manibatan king Diyos. Niya po, ing upaya na ning emperador, ing upaya na ning manungkulan, ing upaya ng Cesar, menibatan king Diyos. I Cesar, ing emperador, iya Diyos. Pero, likluk ni, tinamo sa sabihan, likluk ni, at dinina ning upaya ning Diyos. At nung iya, dinina ning upaya ning Diyos, kailangan pamintuan niya, respetuan niya, mamayad kayong buwis. Uling potang mamayad kayong buwis. Gamitan nala para king kapakananda ding tao. Give the things what belong to Caesar. Ibiyeyo at ibiyeyo muna naman itang dapat yung ibiye king Diyos. O ini po, yapin po yung aman wandangini, o ba't babyene inking gobyerno, ibiyeme itang king Diyos. Kenire po kinwait ang teksto, ing pisasabyan ngini, the separation of church and state. Nga po, mamayad kang buwis, pamintuan me, ninuman ing manungkulan, galangan me, respetuan me, mamayad kang buwis king gobyerno. Pero, atintamo mo na naman relihiyon, kailangan ibiye mo itang dapat mong ibiye king kekang relihiyon. Double citizenship. At yuta mo po keti king yato, o nengatin tamong bansa, ing bansa tamo Pilipinas, so bababake po ngini, atin tamong manungkulan, ken gobyerno, atin tamong bansa, inyapin Pilipino tamo, pero tintamong relihiyon, ibiye mo itang dapat mong ibiye king Diyos. Alimbawa itamo, Katoliko tamo,
Amen? Pilipino ka, mamayat kang buwis king gobyerno, respetuan mula ding manungkulan, pamintuan mula ding manungkulan, uling ing upaya da puring manungkulan, menibatan king Diyos. At makanyan muna naman, Katoliko tamo, nung sasuportan tayong bansa tamo, makanyan muna naman, suportan tayo in church. Ang tinamong sasabihan ngayon po, double citizenship, Pilipino, pero Katoliko, Pilipinong Katoliko. Amen? So, Pilipino tamo po, atintang bansa, pero Katoliko tamo, atintamong Diyos. Inyapin, ibiyeta mo itang dapat tamong ibiyeking gobyerno at ibiyeta mo itang dapat tamong ibiye king kakatamong Santa Iglesia. Pero ini po yung masandeng. Tutupin po atintamong hinalalamanong kulan. Ing bansa, ing yato, it belongs to God. Gana-gana, King Diyos man. Agyan pa pong dininandong upaya ring manungkulan, ding manungkulan king bansa, king mabilugayato, kailangan pamintuan diya muna naman ing Diyos. Ding manungkulan, pansamantala mo po yung pamanungkulan. Ing makibandi, king yato, king gana-gana, pati na itamo, ing makibandi, kaya katamo, ing makibandi, kareng bansa, yapin ng Diyos. Inyapin, ding gana-ganang manungkulan, pasakop lang, king Diyos. Amen. Diba? Ngayon, itintang reliyon, ding manungkulan, at tinla muna naman reliyon. Lawin nyo po rin manungkulan, keraklan Katoliko lang. O hindi po yung panay kong sasabihan, manibat pa kanita, nung ing upayada at kayo pa yan ding manungkulan keng bansa, menibatan king Diyos, kailangan ding manungkulan, sambala muna naman king Diyos. Amen? Kung nandan ako mo po, pinalaki kayong government officials karing sisimba. Tas yun mo po rin gamatyo nung manungkulan kayo keng Angeles. Tas yung gamatyo. Ala! O yan po yung makalungkot. Ela sana mimimwa ka na ako, dening manungkulan. Ingke kayo pong upaya, menibatan king Diyos. Nung alayo yung Diyos, ala kong upaya. Pigkatiwala na mo ning Diyos yan kaya kayo. Sana ding mamunang diling sisimba, ilapin ding manungkulan. Ulingin ke kayong upaya, menibatan king Diyos. Diba? Agyang no ka rin ko pumunta ng misan puko ng kula. Sana ding manungkulan. Sisimbala muna naman. Ulingin ke kayo pong upaya, ulit-ulitan kung menibatan king Diyos. Makanano mong apairal ing kaburyanan ng Diyos. Nung kasisimba. Diba? Nya, met Pilipino tamo. Ibiye tamo'y dapat tamong ibiyeking gobyerno. Ulit-ulitan ko po, respetuan tala, pamintuan tala ding manungkulan, uling pinili no ng Diyos din. Kaibat na nita,
Anting ka katamong obligasyon, mamayad tang buwis. Dengalwa ata, mamirait lak yung buwis eh. Bang kanita tilang gamitan, Father nga nanitang metong makanano kumamayad buwis. Watang mamayad ka, makukurako lang mo nga. Ba, ang importante mamayad ka. Nung makukurako la, ilan ang pumala, ilan ang makibad ka nito. Pero kailangan sumaw, mamye, maging mapaminto karing civil authorities. Pamintuan talo. O ita po, kaya katamong obligasyon kayang gobyerno, ne mapilan mo po ito. Ano po ata mirastang alas 12 nung ngining obligasyon tamo kaya nga pong Ginoo. Give to Caesar the things that belong to Caesar. Ibigay mo itang king gobyerno and give to God what belongs to God. Give. Nanong ibiyata mo king Diyos? Ing Diyos, ingeganaganang bagay, kaya nga yan naman po, kaya katamo yan. Even our bodies, kailangan pating katawan tamo, ibiyata mo kayo. Nano pa yung ibiyata mo? O yan, yung pamanyamba. Politiko ka, kailangan sa samban yung Diyos. Ibiye mo itang dapat mong ibiye king Diyos. Mga di ka, simba ka, nung Katoliko ka. Pamintuan may nga pong Ginoo. Suportahan mo yung Santa Iglesia. Nung kayo po mamayad kang buwis, nung hanggang ngayon mamayad kayong buwis kayong gobyerno, itamo, buwis. Buwis. Wata ka lang, buwisit nga na. Nune, sao, limos. Itang buri yung ibiyeyo, suportahan tayo yung Santa Iglesia. Inyapin po babaldog kayo. Kaya katamong Katoliko, alang 10%. Basta titang buri mong ibiye, yung sahod mo. Ano po? O itang mo po, ditak mo po yung sabihan kong heni. Ibiye tamo itang dapat tamong ibiye king Diyos. Nengaldo Domingo simba ka. Kailangan ing Diyos, yung magang sentro ng kaya katamong biye. At kang panawon king Diyos. Nang misa ning tao, alayang panawon para kingapong Ginoo. At inyang panawon para kingaliwang bagay. Pero king Diyos, alaya pong panawon. O tang gumastos siya, sky is the limit. Pero po tang keng pisamban, kakap-kapiyang, pipili na nitang gilit-gilit, alayatang gilit-gilit. Po tang keng pisamban, makanyan po. Pero po tang mag-blow out siya, sky is the limit. Po tang keng pisamban, ala na yung sky. Limit niya mo. Amen. Po. Po mikawani, finally, if you are a good Catholic Christian, you must be a good Pilipino. Nung mayap kang Katoliko, kailangan maging mayap kang Pilipino. Nanapin po, whatever makes good Christians makes them good citizens. A God-loving person must also be a law-abiding citizen. So, mayap kang Kristiyano, mayap kang Katoliko, maging mayap kang Pilipino.
inseparable la po rin eh. Mayap kang Katoliko, pero ikamayap pa Pilipino, pumalyari. Gustong mayap kang Katolikong Kristiyano, maging mayap kang Pilipino. The best way to give to God is to give God continuous thanks, to express our gratitude, not only with words, but also by living a good life, in particular, by loving God and our neighbors. Buri pong IBA, itang dapat ibiyaking Diyos, luguran me ing Diyos, at luguran me ing kaparan tao. Lugod. Kailangan natin tamong lugod. Sabi kaya po yung lugod king Diyos, at lugod ka rin kaparan tao. Kaya tutuking Domingo, iya po yung pag-aralan tamo. Give to God what belongs to God. Love God, and everything will follow. Everything will be put into their proper places. Sung liguran may Diyos, gustong binyemo ing nanuman para kin Diyos. Siguradong luguran may ing kaparan tao. Luguran may ing kekang bansa. So love of God, love of neighbor, kayang tutuking Domingo, iya po yung pigunaman tamo, pag-aralan tamo, love of God, love of one's neighbors. Amen. Ipasiyag tamo po ngayon kakatamong kasalpantayanan, sasalpantaya ko, King Diyos, sigpang mayupayang tutu, linalang king banwat yato, at kang Heso Kristo nga nakabugtong e ginuta mo. Pengagliking upaya ning Espiritu Santo, mibayit kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king katlong aldo, sinubliyang mebye, pepayta siya banwa, makalukluk wananin Diyos, sigpang mayupayang tutu. Ibat ka rin, magbalik yan naman keti, ban mo kum ka rin mabye, ampong menga mate, sasalpantaya ko king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding Santo, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king bie alananga. Amen. ganakan tayo ing kakatang kaluguran na bansa, at din kayang memalen, arapaning Diyos ay patamu, at pasalamat tamo para karela, at para karing sablang balayan. Nga tamo pong sumabi, manalangin keka o Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mo. Manalangin keke ka, o Ginoo, pakiramdaman me, ing balayan mo. Banuman ka rin ketiking yato, ing iglesia makapagsalitayang alang takot para king kapayapan at para king karampatan at dignidad nin tao, manalangin taking Ginoo. Manalangin keke ka, o Ginoo, pakiramdaman me, ing balayan mo. Ban ing katuliran, lugod at katimawan, ing maging batayan ning kaayusan panlipunan king yato at king kekatang bansa, banding sablang malyari lang mie king kapayapan at kapanatagan, manalangin taking Ginoo. Manalangin keke ka, o Ginoo, pakiramdaman me, ing balayan mo. Ban ing kabilugan aketawan, matampayang makapakirake karing material at espiritual akalam, at ing estado at ding organisasyon sibika, asaupan a pagluwalo do ring mayna at ding biktima ring kalamidad, manalangin taking Ginoo. Manalangin keke ka, o Ginoo, pakiramdaman me, ing balayan mo. Banding sablang memalen, mi kamasolo lang pakibatan king balen, at aktibong makitalamitan king ikakayat ding sabla, manalangin taking Ginoo.
Manalangin keke ka o Ginoo, pakiramdaman me ng balayan mo. Ban ing Santa Iglesia, king kekatang bansa, talakadyang patutu, king kayaryan ng Diyos, karinganggang balayan, keti king Asya, ban ing kekatang indung balen, mi kamarangalyang papil, king pamilya ring bansa, at sumawpya, para king kapayapan at pamisan metong ningyato, manalangin taking Ginoo. Manalangin keke ka o Ginoo, pakiramdaman me ng balayan mo. Ngeni po adwantamo ing sarilitang kapagnasan. O Diyos, kaluguran may ing tao ating tao yung kekang pagmasabalan. Daptan mong makiraki kami king kekang pamaglingap kapamilataning anak mong meging metong kaya kami, Yesu Kristo ang kaya kaming Ginoo manggaman king alanangga. Amen. Manalangin tangamu kapatid, baniting kakatamong dawon, ing kakatamong tulat kasakitan king biye, matanggap ngan king harapaning Diyos, igpang mayupaing tuto. Tanggapan sa ning Ginoo iting daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamo ing kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos sa kinumi, manano na sanang detingayin nayayampang mi, iatadakya kaming lugod mo't kapatawaran, at ibiyara kaya kaming kalayan, sumuyo kaya ka, itiadwan mi, king kapamilatan mo rin Kristong ginumi. Ingino manatili kaya kayo, At kaya ka ang timurin, iyat nayo ring pusoyo. makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayong Diyos, Ginoo tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin, karapat dapat at matuliding pasalamatan da kang paradiyat numan ka rin.
Oig pa Diyos king alananggat lubos mayupaya. Inyang mi kasalalaring kaya kanganak at mi parayo king siping mo. Binalik mong pasibayo keka kapamilataning dayaning anak mong mapaminto at ning upaya ning banal mong espiritu. Tinipin mo rin kaya kanganak king kaya kang Santa Iglesia ban maging metong la igpa antimonong makanano kayong metong ika imbuktum mong anak ating banal ay espiritu. Ulinita kambeda ring sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming kekang ligaya, layon makyabe alang tuknang king pamamik kapurian keka at ngaming magkanta. Tunay kapin banal oig pa, ikay panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalumpumi, pabanalan mo sa detingayin kingupayan ng espiritu mo, ban para kaya kami magawalang katawan at daya ng Ginoming Jesucristo. Payami dawon ko sang lubking pamaylasat kamatayan, kinwaning tinape at pepasalamat siya keka. Piraso ni at binyene karing kayang disipulo nga na. Tanggapan niya iti, ikongan at kananye. Iti kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't ni ngapunan kinwaning kalis. Pasibayang pepasalamat keka. Binyening kalis karing kayang disipulo nga na. Tanggapan niya iti. Ikongan minum ko kaniti. Iting kalis ing kanakong daya. Ing daya ning bayo at talananggang tipan. Ang mibubu para kaya kayo at para karing sablang tao. Banketang mi patawaran laring kasalanan. Taptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, inyang ining gaganakan miyoig pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebiya ng anak mo,
daraon mi kaiting tinapening biye ating kalising kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kaming sanang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu, bamiganap ya king lugod, kambe ng Francisco ing kaya kaming Papa, at Florentino ing kaya kaming Obispo, Ipasiano ing kaya kaming Obispo emerito, ding sablang Obispo, pari, diakono, magpari at magmadre, religyoso at religyosa, ating mabilog abalayanan ng Diyos. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepaynawan at manenaing subling miye at ding sablang meyang nabiye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanangga, ban kayabe ng Mariang Birhen Induning Diyos, kambe ng San Jose, ding apostol at ding sablang santo, at tinupad kimbal mong kaburian, king kakabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatanang Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatanang Kristo kamben at kaya, igpang mayupaing tuto, kagumning banal Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alanangga. Ngayon manalangin tamong mipnong kapanaligan at lugod kingig pa karingamanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawod mi, ban king kasaupaning kakang pakalulo, parati kaming mikabus king kasalanan at maligtas kami king sablang kaligaligan, kabang maninay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Yesu Kristo kaya kaming
talapangabos. O Ginoong Jesu-Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa po babalikdan din kaya kaming kasalanan. Nunelawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mo pong bilugan agpangking kaburian mo, ikay mabibiat mag-ari manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo manatili sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka, antimo rin. Bakit tamo po ngeni mi kakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kaingan, kapayapan po, kapayapan. O ning Ginutang Jesu-Kristo, ing makaibetune kapayapan at kaligtasan kaya katamangan. Tanggapan tayo uling nuwan lading mayaw sking apunaning kordero. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka. Dapat igkas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen. Para king organisadong pamagkomunyon, pakisabi pong mayap karing sablang makasadyang makinabang na manatili tamo pong makatalakad at panenayan tala king kakatamong pwesto ring EMDC o pari. Para naman kareng makasadyang tanggap king katawan ng Kristo, luklok tamo po o siklaud tamo po. Dakal pong salamat.
Manalangin tamo. O Ginoo, mananunasan ng iting banal na Eucharistia, so panakeng manatiling tapat keka, iturune sana kaya kami ing dalan painturo king biyalanangga, itinganadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Pangadyan tayo ing orasyo imperata. O Diyos sa igpami, lalapit kami keka, kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keka ing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Ape pasakit na at mekamate na karing takalataw. Ipanalangin mi, antabayanan mo lang ring taong mitutukan manintun panulo para kaniting sakit at mangpat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mo lang ring doktor, nurses at ding sablang lilingap ka ring misalunan. Ban makasuyo ka ring masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin mo laretang miyawan na, kumayap na lasan ng malalagwa. Ingatan mo laretang lilingap karela, pagkalaman lang alananggang kapainawan, tetang mayang nabiye. Ibiyayo po kaya kami ting kalam ning pamanisi at pamagbalik-lub kaya kayo. Itasan ng king lugod, magsisi kaming atin malalam alungkot para karing anggang pamikasalami kekaw, kaya beding kasalanan ning meto yato king kabaning panawon. Pagkalam kaya kami, ing grasyam kaniting masakit a panawon. Ban magobra kami para king ikakayap ding sabla, at ban makasaog kami karetang at tsuking pamangailangan. Ipanigapumi kekaw, ing patuknangan mo na, ing pangakalat niting virus, at ing pangakabos mi, karing takot mi. Pagkalam mo iti, king kapamilataning Ginuming Jesucristong anak mo, amabibiyang pong magari kambe mo, king kametunganing banal Espiritu, metong mo king Pangadios, manggaman king alanangga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kami, magkanlong o kabanal-banalan na induning Diyos. Emo sana'y pisawili ingaklis mi keka, king kakulangan mi, none bagkus, ikabos mo, kami king sablang panganib, o maligayat kanwana na Birhen. Amen. Virgen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Caludsod. Ipanalangin mo kami. Tulo kayo po sagli at yung pong announcement. Mumuna pong daily enthronement ng po. Kukumbiranda kayo keng daratang Sabado, October 24 para king enthronement rite at Santa Misa itang alas 6 na ningbengi keni pong pisambantamo. So malapit na po yung piyesta ng Apo, October 30. May entron niya po kanyan keng daratang Sabado, October 24, alas 6 po ningbengi kagnan niya po ing Santa Misa. At nung keng October 24, enthronement, gampananta mo ing enthronement rite, ita pong ngabak, atin pa po rin pong misa, 6:30 a.m. Kinaryo ka nga po, ing kinaryo ka nga po prayers ay mag-umpisa sa October 25. So, kinaryo, buri na pong sabihan 5. Niya po, 5
magumpisay po yung kinaryo ka nga po itang October 25, Sunday, hanggang October 29. 5:15 p.m. pag-aawit ng Chaplet of Mercy na susundan ng kinaryo prayer sa ganap na 5:30 p.m. at 6 p.m. Angelus at ang banal na misa. Feast of Apong Mamakalulu. Ken pong October 30 ito, ing misa 6:30 a.m. English, 9 a.m. Kapampangan, 4 p.m. Filipino, at 6 p.m. English. Antimurin po prayers for our beloved departed. Ang mga prayer envelopes po ay matatagpuan sa itaas ng ating communion rail at hilo po kening harap o kaya pwede pong humingi sa ating gwardiya doon sa guardhouse sa harap ng kumbento. Maaari po ninyong ihulog ito sa intention box para sa mga namatay natin, mga minamahal natin, kapatid na namatay. So, tinta mo pong pabulan pamangadi para karing kaya katamong mayang nabi, the whole month of November, from November 1 hanggang na pong 30 o 31, ding misa tamu at ding kaya katamong mayang nabi, pangaditala kilom na po ning bulan ning Nobyembre. So ita po antimurin po fundraising sale at the patio at intamong fundraising kening patio tamo. Please check our face shields. Pota po ala ko pang face shield. May mura nongin, chapulo na lang mo ata. Chapulong pesos. And other merchandise for sale and help raise funds for our parish. Dakala salamat po antimurin inyang milabas sa fiesta, inyang milabas sa Domingo, kaya kayungan pong sinawo para maging matagumpaya ing Fiesta La Naval de Angeles, kaya kayungan po dakala salamat karing mig-donate, mig-sakripisyo, mig-serve, gana po sinaw, dakal salamat po kaya kayungan. Katatawlian po, tandanan tamo, Pilipino tamo, ang po pang Katolikong Kristiyano, double citizenship. Pilipino, kaya tamo, pero Katoliko tamong Kristiyano. Nya double citizenship. Niya po, sungmayap kang Katoliko, maging mayap kang Pilipino. Pumalyaring mikawan ito. Niya po, so, nandin po, abanggit ko laring manungkulan tamo, kaluguran tala rin, pangadi tala, respetuan tala, igalang tala, suportahan tala. Nya, sabi ko po nandin, pasimban tala, uling kaluguran tala. Apart from me, nga ng Jesus, you can do nothing. Nung alay Jesus, alata mo nga gawa. Inyapin po mas masanting, pamisan-misan ang kayabit alang sisimba, deng manungkulan tamo. Kasanting po uling ingega na ganang upaya, may dibatan king Diyos, kay ba't kalingwan may Diyos, kuneman po kakalingwan nga daring aliwa, o ning itapin mga dinakman. Naman po gana-gana kareng politiko, sisimbatin po sisimban atin po sisimba. Kung alam mo abanggit. Pero in general, ilapit tala mo na naman, mukya katamo, noneki nga pong Ginoo. Uling, at the end of the day, in the evening of our life, we are responsible for what we have done, not to a political leader. We are responsible to God. Pari ka, politician ka, nanuman ping obra mo, itamungan, makibat tamo, kingapong Ginoo. Inya,
ita po kailangan natin tamong time to pray, time to attend Holy Mass. O yan po yung kakatamong pangade. Kaya kayungan po, dakal at dakal asalamat. Talakad tamo po, para king tauling bendisyon, ing Ginoo manatiliya kaya kayo. At kaya ka, ante mo rin. At bendisyonan na kayo ning Diyos amayo paing tutu, ing Igpa, ing Anak, at ing Espiritu Santo. Amen. Ing Santa Misa mi daon ne, umetana king kapayapan. Salamat, King Diyos. Para panatilyan tamo ing metrong laud king bawat metong, pakisabi mi pong manatili tamo karing kaya katamong pwesto at panayan tala po, din kaya katamong asherets, ituruda po kaya katamo ing gustong dalanan palwal king kaya katamong pisamban maragul. Paga na kami po na tala po kakalingwan babaldog, ding contact tracing forms king kaon, makakabit lele daring pasbol. Dakal salamat po. Mapilang kapabaluan king pamamukulat ng pisambang maragol. Eye kakalingwan ng pamanyulud face mask pachelul walong multa pisamba. Magdala kong sariling payong nung sakaling muran o mapali kabang manenaya king pila palug pisamba. Mayap nung magdala ka ring sariling alcohol o sanitizer. Bayo ka lungup isamban, dumalan kang body temperature check. Eye kakalingwang kwanan, inke kayong contact tracing form. Tukyan may asher kilok, bangit turunan ng nuka rin kamalyaring lukluk. Magdala kang sariling panyulat para king pamamilap ng kaya kang contact tracing form. Mapilan mong parishioners ring malyaring lungog pisamban. Tukyan taya ang physical distancing kilog at kilwal pisamban. Panayon tala ding ushers para duangan ding kekatamong ngayon. Alapang holding hands kabang pangadyan in ibpami. Antimurin king pamamya kapayapan. Iyatsyat la ding adwang gamat o palad para king pamananggap hostya. Ela pa mo malyaring uman, apisan,
Putal nandeng anggang malayamahit king pisambal. Kay ba't ni Misa, kakalingwan ni balik din kaya kayong contact tracing form.
At yung